Nih, kasih mam, guguk kasih mam, guguk kasih mam. Kasih mam nih, mam ya guk. Ini guk, mam. Aduh, ah jatuh. Nggak boleh main ini. Oh yulu, ini sini buka lagi nih, buka lagi. Nih. Ini. Sini. Buka lagi nih. Barbie. Lagi. Wow, kuda poni, es krim. Bang, beli es krim, Bang. Telolet. Wah, masak-masakan. Jadi mau masak. Hore. Mana lagi nih, masukin lagi. Mau buka yang mana ini? Mainan Barbie-Barbian. Hore. Barbie-nya pakai bajunya bagus ya. Barbie-nya mau ganti baju enggak? Nih, ganti baju dulu Barbie yuk. Wah, ada gantungannya. Sini ganti baju dulu. Nenek kelihatan. Wah, bajunya dirusakin sama Ara. Au. Ini ya, pasang dulu ya. Pakai baju dulu ya, malu nih. Nggak pakai baju nih Barbie-nya nih. Tuh. Hai, aku udah ganti baju nih. Aku udah cantik nih. Tuh, Barbie-nya mam nih, mam. Wah, Barbie-nya naik guguk. Wah, jatuh. Sini, Barbie-nya naik guguk ya. Nih, Dek. Nih, lihat tuh. Tuh. Jatuh. Ini. Jatuh. Nih, Barbie-nya naik guguk. Guguknya naik Barbie. Salah. Barbie-nya naik guguk. Mainan apa? Sini bunda bukain sini sayang. Bawa. Nih pisaunya buat motong-motong ya. Ini bakul nasinya. Ini lagi. Nih piringnya. Ini sendoknya mam. Mana lagi tuh masak ya. Buat ayah, buat bunda, oke. Buat dede mam. Tuh. Lagi. Nih, teflon. Tutup teflon. Dan mana lagi? Nih, masak yuk.
Yuk kita masak yuk. Mana yuk, Barbie-nya suruh masak Barbie-nya. Barbie masak yuk. Nih masak apa ya? Seng. Oh masukin. Oh iya pinter. Masukin sini, masukin lagi. Nih masukin. Nah lagi masih banyak. Oh Ara pinter nih, mau bersih rumah nih, beresin mainan. Oh jauh banget nih. Masukin pelan-pelan. Nah ya ini lagi nih, kita beres mainan nih. Ini ya aku diambil lagi. Jangan lupa ya, di subscribe, di like, share, and comment. Dadah, bye-bye.